Kublai shibun ya pibaro kane kalong kecing penken mau ba ka District Selection Committee Ribhoi District menha kane ka ar pukundai tarik Oktober arjar arsau kala penmi ya kawe ka notice na kumta kito ki post baper kum ka post forester forest guard computer clerk bat ka carpenter Don kiba ong ba katu kadai ka fake news hanre katu kam dai ka fake news namar menta pilala ban register ban apply ya kini ki kam jongka DSC Ribhoi District. Te menta tongin ya page la kalalong shishan ban apply ya kini ki post. Te sapej ya kane ka video hadu ka bakut bat kumno ba pin apply ya kane ka kam. Te man hakane ki don ki baong yang ban send ya ka link lane ya ka website knang ba kin yo ban apply te man hakato nga claim send namar ba ka website ka claim pat long te mentapat ngan bu ya kane ko website ha ka description te pin sa click bet nang to te anda pila dap klik ya kato ko website ba ngabu ha ka description te pin poi bet ha kato ko banta ba pin ha ban login lane ban register ya lade. Sementara tongin ya page anda la dep login pin haban le kumno. Te anda la dep login pat pin poi page ha kane ka banta. Te page hang ne menta ngala dep login ya ka ne ka District Selection Committee Ribhoi District. Menta tongin ya page ikerteng jongki post ke baningkong gadai carpenter pintik beja katu nang tajid ya gajaka thok exam hanong po nang ta gabaar computer clerk katu pintik nang ta kaju pinjit jaka thok exam hanong po nang ta tongin ya page sai kiwe pat kipos te nang ta ka forest guard nang turu pintik nang ta jit ya gajaka thok exam hang hanong po nang ta ndal dep katu pin klik apply nang ta pin poi kane ka jaka pai pin hap siu kawe ka post san pho tingka kawe te hadin katu pat klik ya kane ka pay gateway nang ta klik grass nang ta hadin katu type ya uni captcha nang ta sa submit pai ndal dep type ya uni captcha nang ta sa klik submit hadin kane pat pin poi bet syak tu ka benta ba pin haban siu nagamta ba pi apply ya kine ki post Dapat ngilapoi hakane ka benta ba pi haban siu te pin select ya ka bang tu pin hab jit ka bang ayu ka ba pikwa ban jit te hang tu ngan jit ngan bu State Bank of India te hadin ka nepat pin klik back proceed for payment anda la dep proceed pat hang ne pin poi hakawe ka benta hakaba kumno pin hab ban siu te phila ban siu da ka pendon kam do debit card lane credit card kata kamud ATM jong pi lane phila ban pendon kam da ka net banking lane phila ru ban siu da ka chalan da ka balej ha ki bank nang ta phila ban pendon kam ru da UPI ID jong pi ba pin siu ya kane ka ching siu te kalat ka basuk tam ban siu ka dei kane ka UPI ID namar ya uni UPI ID bun na pedang jong pi penon kam ya phone pi lane Google Pay lane Paytm kumta ter temta tongin ya page kumno pin yo ta UPI ID jong pi haban open ya katu ka GPay lane ka Paytm jong pi nang ta sa klik ha katu ka dur nang ta hang tu pin sa yo ta UPI ID nang ta sa type ba ya UPI ID hang ne nang ta andala dep kumto kin sa ailat ya pi ban klik ban proceed check away pat ka banta ti hang ta pin la ban siu ya ka jing don kam jong pi